ikaze kuri Kigali Real News. Ni ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu aho tuzanywe na update. Ni ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Nubundi ikituzanye ni umutekano uko uhagaze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo sahiye. Turakira Umuroko Informa atubwire uko byifashe. Ni mu gihe kandi Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'u Rwanda Dr Nsengiyumva yagiranye ibiganiro na ambasaderi wa AU mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi u Rwanda rwongera rugasinya amasezerano akomeye mu bigendanye n'ikoranabuhanga. Ibyo byose turaje tubirambure turabera hamwe akantu ku kandi ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibi ngibi byose tubabwiye mu ncamake z'amakuru. Reka mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe muje bashya nta kindi muzoba kugira ngo mube abanyamuryango ni ukukora kuri subscribe ugakanda ku nzogero, bityo update zije ukajya uhita uzibona. Bakunzi bacu murasabwa kuduha like kugira ngo tubone recommendation. Nta kintu bitwaye kuduha like, nyamuna like nta kintu igutwaye. Gukora kuri ako kantu ni ibintu byoroshye. Dushimira ababikora, ndetse bakunzi bacu twizere neza ko turi kumwe kandi mugomba kujya mudufasha mudusapotinga kugira ngo natwe twaguke. Nimba koko bibashimishije uburyo dukora, ni mu bitugaragarize muduhe like. Umunsi turebe ko tugira like nyinshi. Izi like ikintu zidufasha n'ubundi ni recommendation itangwa na Google kugira ngo natwe twaguke. Tutaratindiye rero reka tuze tujye ku murongo wa telefone tuvugishe Local Informa uherereye muri biriya bice. Ariko mbere yuko tuvugishe Umuroko Informa, reka mbibutse ko n'ubundi itariki y'agahenge yari yageze. N'ubundi aka ni agahenge kashyizweho na perezida wa Angola, aho yari yavuze ko n'ubundi ku itariki 18 aribwo iyubahirizwa bikorwa ry'agahenge ku mpande zombi rizatangira. Magingo rero biragaragara ko agahenge nta gutangira kuko ibaraka humvikanye imirwano uyu munsi. Ni mu gihe kandi no kuri Poeze ho sahi imirwano ikomeje, aho nyuma y'uko AFC na MRDP twirwanaho bigaruriye Poeze ho yabaye isibaniro, Poeze ho yabaye ikibazo. Urabona ko ihuriro rya FARDC rishaka gukura Poeze ho mu birindiro bahashinze. Nyamuna twari tuzi ko agahenge kagiye kuboneka n'ubundi, ariko urabona ko agahenge kabaye agaterera nzamba. Ku murongo wa telefone rero reka tuze twakire Umuroko Informa uherereye muri kariya gace atubwire uko byihagaze muri aka kanya, ubundi tugaruke turebera hamwe ibikomeje kwibazwa n'abatari bakeya kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ubona yuko bigiye kuba bibi cyane kuko ku masaha n'ubundi y'umugoroba habayeho igikorwa gikomeye kigaragaza ko hagiye kuba intambara ikomeye, aho n'ubundi twari batangarije mu masaha y'umugoroba. Aho nakubwira ko ubu magingo ya aba FDNB bashinze ibirindiro bikomeye mu bice bigiye bitandukanye hafi ku ndondo yose itegamiye Uvira. Urumva ko n'ubundi basa nk'abiteguye. Ku murongo wa telefone reka twakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Mwiriwe mute, bihagaze bite masahi? Ndumva amasaha cye ari maremare. Duherukana kuvugana mu masaha yo mu masaa 2 ngira ngo ni hafi aho ngaho. Urumva ko byari bikiri mu gitondo utari wamenya amakuru cyangwa utari wamenya aho biri kubera muri ibyo bice n'ubundi byo muri Sud Kivu. Byihagaze gute, byifashe bite? N'ubundi birakomeje ni ibisanzwe nk'uko kare twavuganaga. N'ubundi hari uduce na n'ubu muri aka gace ka Minembwe n'ubundi tukigaragara ko harimo imirwano n'ubundi gikomeje nk'uko na kare twabivuganye. Urumva ko byanze bikunze ahantu ni n'isibaniro rihari kuko imirwano yaho urabona ko isa naho idakuraho. Ubona ko ibi bintu bavuga by'agahenge ku mirwano rwose urabona ko bisa naho nta bihari, kuko uruhande rwakabaye rubishyira mu bikorwa cyane kuko aribwo rugaba ibitero buri munsi, n'ubundi ntabwo rucogoye mu kugaba ibitero. Ndetse ubona ko uyu munsi nyine ari umunsi wa nyuma, ariko
mu masaha tugezeho urabona ko nta kirahinduka, bivuga ko ako gahenge gasa n'akatubahirijwe kuri iki gihe ugereranyije n'aho amasaha ageze. magingo aya ni hehe hari kubera imirwano, ese byifashe bite? Yego, aho imirwano iri n'ubundi ni muri twa duce dusanzwe dusatira Kwezero, ndetse ubona ko ariho hantu hari isibaniro, bigaragara ko Kwezero uburyo ikenewemo cyangwa ishakwamo ni buri ruhande ari ibintu bidasanzwe cyane rwose. Mbega intambara zose zibera muri aka gace ubona ko isibaniro rya byose, iyo hatabayemo impfu ku baturage ubona ko Kwezero ariyo isa naho ari nyirabayazana w'iyi mirwano, ku buryo buri umwe wese kuri buri ruhande yahatakaje nta gahenge ashobora gutanga atarongera kuhigarurira, kuko urabizi inshuro nyinshi hagiye hagenzurwa na buri ruhande. Ubu imirwano agace iherereyemo ni za Masubu na Gahwera, n'aka gace n'aka gace kari muri utu za Ruwemba na Rubumba, ni uduce ubona ko dusa naho turimo intera zigiye zitandukana bitewe n'ahantu turi, ariko twose dusa n'uturimo imirwano, kuko ni uduce turi kumvikaniramo imbunda zitandukanye. Ariko bigaragara ko bivugwa ko muri aka gace ka Rusenda na Rubumba ndetse na Ruwemba ari uduce dusa naho turi kugenzurwa nayo 23, kuko n'ejo habaye imirwano, ariko ubu bivuga ko iri kutugenzura twose uko ari dutatu. Uko nuvuze ni ukuvuga ngo aho imirwano iri ubu ngubu cyane muri cya gice cyacu ni hano za Masubu na Gahwera, niho hantu hari kuvugira imbunda zikomeye cyane, wumva ko ari atira risa nayo irimo irasa muri ibyo bice, kandi ari uduce ubona ko twagize ingabo nyinshi zagiye nk'izitanze ramforo ziturutse muri izi nce zo hasi za Baraka, ndetse guhera ku gicamunsi cy'ejo iyo muvoma iri kugaragaraho cyane, ubona ko ari ahantu hashakwa bikomeye cyane. Mbese ubona ko n'iyi mirwano atari iri buhagarare ugereranyije na muvoma y'ingabo ziri kwerekeza muri izi nce zo mu misozi miremire. magingo aya Ibaraka bihagaze bite nyuma y'ikomeje kugenda bigaragarira muri ibyo bice? Baraka byanze bikunze urabona ko ikikango kirahari, aho ziriya nce zabereyemo imirwano zisa n'izihasatira, urabona ko nabo kandi bagenda bumva impumeko ya 23, kuko isa n'iyambuye ibitero bibasanga mu misozi hejuru. Babona ko babiterwa no kuba hasi hari za Baraka, ndetse hakunze kuba ariho deployment zituruka zerekeza mu nce zirimo bagaye ibitero, ari zo zisa n'izibazengereje. Ubona ko bafite umwanzuro w'uko bashobora kuba noneho nabo bari bufate umwanya wo kuba babisangira, ariyo mpamvu ubona ko Baraka naho ubwaho hari ikikango, kandi biragaragara ko muvumi hari ku ngabo zihari zitandukanye z'imitwe itari imwe, zose ziri kuri akote ya FARDC, ubona ko nazo zisa naho zidatekanye, zisa n'izifite impungenge ko isaha n'isaha hari ibishobora guhinduka ku bari mu misozi barwana, bakaba hari ikibazo cyabavuka, ubona ko nabo biteguye bidasanzwe. Mbwira rero ko mu mujyi wa Uvira byifashe, uko wahasize, uko magingo yawe wenda impumeko yaho. Uvira uko byifashe uku ni umujyi usa naho uri kugenzurwa na Wazalendo ndetse na FDLR bakeya, n'ingabo zikirimo nkeya ubona ko zitandukanye, ariko biravugwa ko ku bantu bamaye amakuru neza ko hari ingabo zisa naho zirimo ziwugarukamo, bigaragara ko ari ikintu kidasanzwe. Kandi mu makuru twari dufite neza yuko mu bwo kubahiriza agahenge uyu munsi ushobora ariwo wari uwa nyuma, none ubwo berekanaga mu minsi itambutse ko bari kuwuvamo, ariko hari amakuru agaragara neza ko hari ingabo zirimo zisa n'iziwugarurwamo, ubona ko hari amabwiriza asa naho yahindutse, kuko zirimo ziraturuka mu gice cy'u Burundi, kandi ubona ko hari ibintu bisa naho bidasanzwe ugereranyije n'ibikorwa byari bimaze iminsi biba, ingabo zigaragaza ko ziwuvamo. Ntabwo nzi imyanzuro yaba yabayeho itunguranye yatera kuba izi ngabo zaba zirimo ziwugarukamo. Mwana bizima ko
twari twiteze ko agahenge kaba bikaba bikomeje kuzamba, urabona ari iki kiri bukurikire wowe uherereye muri ibyo bice? Ese urabona imyiteguro ikomeye cyangwa n'ubundi ni ya myiteguro idakomeye, cyangwa imirwano iri kubera kuri Poezero ni ya yindi idafashije, idashobora kubyara urugamba rukomeye? urabona ko basa naho bamenyereye kugaba ibitero mu misozi kuri akote ya FARDC iteka ryose, ndetse n'abarundi yaba Abatanzania, Abacancuro na FDL na Wazalendo, ni ibimenyerewe yuko ibitero babigaba ku birindiro bya 23 byaba biri hose, cyane cyane mu cya gice cy'imisozi miremire ya za Minembwe. Rero ikiriho mbona ubu ni uko aka gahenge katubahirijwe kuri uyu munsi ukarangira bakigaba ibitero. Hari ikintu tugomba kwitega kidasanzwe nyuma y'ejo, bitewe no kurambirwa kw'ibitero bya buri munsi no gusaba agahenge nk'aka aribo biturutseho, bikarangira katabonetse. Hashobora kuba impinduka zikomeye cyane ku ruhande rwa 23 rufashe umwanzuro wo kuba hari ibyo rwahindura hariya, kuko agahenge kabo kugira ngo be kugabwaho ibitero nuko kaboneka neza ari uko Uvira ivuyemo ndetse na Baraka, kandi birashoboka bitewe no kuba batakubereza aya mabwiriza n'aya masezerano bahawe yo kuba batanga agahenge kuri itariki y'uyu munsi. Maginga ya urabona ari iki kiri bukurikire, ko ubona ko n'ubundi batangiye kubagabaho ibitero? AFC ntago iri buhite ataka? Ni ikintu kitezwe, kuko urabona ko yabaye nk'iyubaha aka gahenge ndetse n'aya masezerano yo kuba uriya mujyi wa Uvira wari ugamijwe kuba wazamo ingabo z'umuryango w'abibumbye za MONUSCO zikaba ari uza kuwugenzura. Rero urumva bitubahirijwe kuri akote ya FARDC, ndetse ukageranya n'ibitero biri kugabwa muri iki gihe cyasabwe cy'agahenge kuri 23, ashobora kubaho umwanzuro udasanzwe rwose ku buryo izo mpinduka zabaho, kandi bikaba igisubizo kuri 23 ndetse n'abaturage batuye muri kiriya gice iki cya Minembwe, kuko nta mutekano inaha tuba dufite buri munsi bitewe n'ibi bitero by'imbunda ziremereye baba barasa kandi ziza zisanga abaturage, atari ingabo zonyine. Urumva ko ni ikibazo gikomeye kigomba gufatirwa ingamba, kandi n'ibihugu byinshi bikabibona yuko nta kuntu bitakozwe kugira ngo habeho kubahiriza amasezerano, wenda abaturage bakaba babona ubuzima. Ariko urabona ko bibaye nk'ibikomwe mu nkokora aho ku itariki y'uyu munsi aya masaha y'igicamunsi bibaye imirwano igihari, nta gutuza kuriho ku ruhande rwa FARDC. Bwana Bizima, hari icyo twibagiwe kukubaza watubwira kugira ngo tubonereho dusoze? Yego, icyo nakongeraho ni amakuru nawe n'umuntu uri mu nce za Warikare bivuga ko kiriya gikorwa cy'Ababiligi ziriya ngabo z'Ubufaransa ndetse n'Ububiligi zaje muri kariya gace, haravuga ko harimo n'ingabo za FDL zigera mu 1000 kirenga zatorezwaga ngo muri Zambia, bivuga ko nazo zaje muri operasiyo muri kiriya gice cya Warikare, kandi bigaragara ko operasiyo zisa n'izatangiye, kuko hari ibitero M23 nayo ubwayo yatangiye gusa naho ibagabaho, ubona ko naho mu gihe kiri imbere dushobora kubona impinduka zidasanzwe nk'uko inaha biri kutugendekera muri Sud Kivu. Yes, urakoze cyane, ubwo urakomeza ubicukumbure muri updates zitaha, ukomeze tubwire uko situation imeze, nawe ugende ureba uko bimeze. Ubwo muri updates zacu zitaha turi bwongere tuguhamagare utubwire uko byifashe. Yego, murakoze cyane. Yes, reka dushimire Umuroko Informa, ariko natwe tugaruke nk'uko mwagiye mubidusaba tubapudetinga ku zindi gahunda, aho nakuvuga ko Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yagiranye ibiganiro na Ambasaderi wa EU mu Rwanda, aho Minisitiri w'Intebe n'ubundi bagiranye ibiganiro byabaye n'ubundi ku munsi w'ejo Gashyantare 26 ku biro bya Minisitiri w'Intebe. Mu butumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga buvuga ko ibiganiro byabo byibanze ku kurushaho gushimangira ubufatanye busanzwe hagati y'u Rwanda n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Uno muryango w'ubumwe bw'Uburayi mu Rwanda
ni umufatanyabikorwa ukomeye w'u Rwanda. Mu Kwakira 2025 uyu muryango wahaye u Rwanda miliyoni 95 z'amayero yo gufasha BioNTech gukorera inkingo mu Rwanda mu gihe mu Ugushyingo 2025 kandi u Rwanda IU ishami rya Loni ryita ku mpunzi byagiranye amasezerano yo guteza imbere umushinga wiswe Refuge Social Economic Graduation and Livelihood Opportunities in Rwanda. Ni umushinga uzamara imyaka 3 ukazafasha imiryango y'impunzi igera mu 3200 n'indi 800 y'abanyarwanda bazakiriye kwigira no kubona ibyangombwa nkenerwa ibyikoreye. Ibi rero n'ubundi birasa nkaho ari amakuru utarukwiye gucikwa, ariko tunababwira ko n'ubundi u Rwanda n'ubundi rwasinye diri ikomeye mu bagendanye n'ikoranabuhanga. Mwe mukoresha ikoranabuhanga mumenye ko u Rwanda rwasinye amasezerano y'imikoranire n'ikigo cha Anthropic gikora Claude AI. Anthropic ni ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora ibijyanye n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, ibyo bita artificial intelligence. Gifite icyicaro gikuru giherereye mu mujyi wa San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kigo cyakoze ubwenge buhangano buyita Claude. Izi program za Claude zishobora gusoma no gusesengura inyandiko, gusubiza ibibazo, gufasha mu kwandika, gukora program za mudasobwa no gutanga ibisobanuro mu makuru atandukanye hifashishijwe ubwenge buhangano. Aya masezerano hagati y'u Rwanda n'ikigo yasinywe ku wa 2 tariki ya 17 n'ubundi ku munsi w'ejo Gashyantare 2026 hagamijwe gushyira imbaraga mu gukoresha ikoranabuhanga rya Claude AI mu guteza imbere serivisi zihabwa abaturage no kongera ubushobozi bw'abakozi ba leta. Muri aya masezerano u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'ikoranabuhanga n'itumanaho na innovation Paula Ingabire wavuze ko iyi mikoranire ari intambwe ikomeye mu rugendo rw'u Rwanda rwo kwinjiza ikoreshwa ry'ubwenge buhangano mu kwihutisha iterambere ry'igihugu. Ibi rero n'ubundi urumva ko ari amakuru utarukwiye kugira. Ubwo bwenge buhangano buzajya bufasha mu gusesengura amakuru, gutegura igenamigambi no kunoza itangwa rya serivisi z'ubuvuzi. Ibi byose n'ubundi urumva ko utarukwiye bicikwa, aho nakubwira ngo reka soreza ahangaha n'ubundi tuze gusubira muri update zitaha, aho turi bugaruke ku bikomeje kugenda byibazwaho haba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'udushya tw'ingenzi nzajya mbakurira ku bindi bitangazamakuru cyangwa ibintu bikenewe ngenerwa. Reka mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana kuri iki gicamunsi cyo kuri wa gatatu. Imana ikomeze ibane namwe, kandi nyamuna like nyinshi kandi muduhe n'ibitekerezo.